Pomalo je takijeh junaka ka što bješe strahinje ćubane. Jedno jutro Bane podranio. Zove sluge i k sebe prizivlje. Sluge moje, hitro pohitajte. Sedlajte mi od megdana đoga. Okitite što ljepše možete. Opašite što tvrđe možete. Jel ja, djeco, mislim putovati? Where is she? Did you guys have Babu? Gdje ćeš, nema mesta unutra. A Babu? My wife, where is she? I'm not a fucking migrant.